Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 123 of the Afrikaans reading of the Holy Quran, Die Heilige Quran. Die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful, in die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode 123, hoofstuk 6, die groot vee, Surah 6 Al-An'am, afdeling 6 van hoofstuk 6, die beloning van die gelowiges. Waarsku diegene wat vrees, dat hulle tot hulle Heer by mekaar gebring sal word, en dat hulle buiten hom nog 'n beskermer, nog 'n bemiddelaar het, sodat hulle Allah mag vrees. En hulle wat hulle Heer soggens en saans aanroep, en na sy welbehae handel, moet hulle nie verdryf nie. U het geen verantwoordelikheid teenoor hulle nie, en hulle is geensins verantwoordelik teenoor u nie. En as u hulle sou verdryf, sal u soos die onregverdiges wees. En op hierdie wyse beproef ons sommige van hulle deur ander, sodat hulle kan sê, is dit hulle vir wie Allah begunstig het? Weet Allah dan nie die beste wie dankbaar is nie? Wanneer hulle wat in ons tekens glo na u kom, sê dan, vrede vir julle, julle Heer het barmhartigheid vir homself verorden. As enige een van u dan in onwetendheid kwaad doen, en daarna berou het, en hom verbeter, dan is hy vergewensgesind, genadevol. En op hierdie wyse verduidelik ons die tekens, sodat die weë van die skuldiges geopenbaar kan word. Please join me in the next episode, episode 124 of the Heilige Quran by Imam Baker. Please get your free copy from the IDM 0313046883, IPCI 0313060026 or 27, MJC 02168446006, or Muhammad's Hardware 01237461002, and I got my copy from Muhammad's Hardware from my friend Jones, who obtained it from them from Musa's Insurance Brokers. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them. Please remember to subscribe, to follow, and to share this knowledge with others, because knowledge is light. Stay well, look after yourself. Alhamdulillah Rabbil Alameen.